kiong pinyalang ngong em ngasuan tang ban bat pi bandan bat pi ban yasotho dah dia nata kilayawan kita kilong keme kiong pimot ban le iyo ban jat sendan kupa ngong em ngatip beki yadi ta ngaru ngapen sup ya be ngamar ka komplain ka bangangai asmo kalam bokpa jong kajing upan bisa na pi usya ya pi bom ya pi temta kami pinyalat sa bom satet lapan tip kya ngam ta kasi save for one day kira kira dah denta kila ya ta hendre kita ki parap sakala friends jong ye rangkat kajing ya trilang baga United Nations nganam denai kata pada tingi trilang baga United Nations kaya ka baja kalam ngiya penyo yu sombai sana budang tengok yang kiat rusim rapat nisna budang tambah kekiat ngapen thietang ta sisi rapat nisna budang ya thum batkat kapami nisna budang pada sethit kiat kat pamon halal kata kejing manjur ya manjur telaira eta kiat ya buat ta kamir itu hak be ngam kuslai hiro ngamar ngaduai kejing duai jonga kade de kumai pada dalam dah dia nanti hau tahu senang bagi thong tahu sena pedang ngaduai ban bahaga benang ban bahaga selap ban pensai sa yuta sena pedang kejing bahasa sena pedang atau senam balap-balap senam arajat kanar kalai bahata sena pedang ndai tamu bah lador kita ada di entaki invite yang ngaki ong Yawan Shaw naduk na po railway station bat ksing bat bom tanong buat mo Yawan Shaw nga boya kemen malayo pisa bat baha kata karap karyang ta ya let ya receive ta sesnam bat kilay pelang lut ikata kajing yo gajong ke dah hadian ta tengong menta kasian nga klemon rakyat syo klemon rasna bodam syo sumbay ladan lepa kepisah ladan menta kasni kayat ya bam ya di yang tahu ramban hakata kesnam uang em ni ya thung hi usna buda ni nam ai pisai kalok ne ki khon ko pisai de ke jonge tang bangil ayarai bangin phiet chu chu usna budam ngim kwa kiat sho barang ta snong mentah jan bro sisnong la long kristan lo manopen kelawamut kiat besok tu am mission approach kalau totally different na pedang jonga missionary bat bala ngayat bet freely bandrong akasnam ngam de poster ngam de ro ngade baba bepentit kiat tamo un sekala momot ke objektif ke jonga ngade ban soto ke objektif ke jonga ke objektif ke jonga bahakwe ke sini kalau ngan sala dan tahu temai ke negeri kata ada objektif ba rangkat bagajeng duai ki kamba ke jong blai kenja mapi ke naiman you have to break all the obstacles Jesus Christ hakapor mensyaka mau haka seni sabatan ulet ban penkia ibra haka sistem ke jong ki to kapor galong ula de nong penken no ikian bara takadang kiwat dan penyap royo penban kejing lek kejong o kade kapor nema bande kejing jam you have to break down all the barriers of all kinds of institutions of Hinjam baru khat ki dim penkyang ki babo an balang an sokar an kata ngingitip pa ko kaan balay bat kaan niya nga kalang kilet suban riyo bara yalap eka gospel penkala bat penbaptis sige ay bagan long kumta ng tajong fe ublay nang yalam nginsi kendo biang hakoy bat kapwar silit pai siyen let eka jingjam wanam kelet na balakot kene ke conference mentaga singi rei ai ya ke commitment ke jongpe te dadan ki conference bukum